Ang buhanggu dirahawa lambaha eti matapahambur beli la acara pamaringu eti la YouTube YKB GKI TV. Napagawaran bahanda dangu naparuangunda alodu yana beleng labuku renungan wasiat rukuna nakapuri la awang yedu yaka natanda panjanjingku dedi kawudu hiwa dalar walu lupalan dalar hakabulu beto dangu namanjadi parihing patandanda laluodu yana yedu yaka nandalar hakambulu tailu bawana kutuya nakapuring gula awang na tanda panjanjingku dangu na pinutanay dedi kawudhi wandalar hakabultaylo ang buhanggu latam ni miriyeho karito manahalaka pa iwa imiri ala paranding nanyaka ndahaliningu apa makayedi yadaku na maluri na pambuta wai iwa napa imiri ala panduai nanyaka paranding ang inuh dangu da anan lupa da umbuk naka dangu buldabana na makayedi yadaku na maluri tanda paranding nuna yedu yaka nakapuri la awang napatunay miri ala ang buhanggu latam ni miriyeho karito napahukung wana wai iwa nuna ajar nanda ndung mapahamu wanda nyuta tau pinutana rukut dan jala tau pinutana mbuan dabana namaninya la panggubul awang nakikung patanggunya na hukum nuna ang buhang latam ni miriyeho karito manamihi ka na way iwa inuh ang napapahana ang daanan ngandi danya ka honggumarak dumanay miri ala takay miri ala tarimananya hilupawananya nyungga ndakuratu anya pa iya na pinutana ruku pawunda natau ndaku hilu pamualu anya pa mbuan dabana napapadikang namaluri hamatuna batunggunya nu namabidi lapau dia di udwalu dalar dokang pulhau preruku nahuri ang napapanduay na tau lundu na ruha na nyaka na pinutana nyerap anapiti rambang lundu japu na paruha dabaya dangu napakarunggut halaya yakan dia napahamu ya namaninya lapinutana mana uruh ya na daya na piara pahamunya mbuan dabana namaninya
Angu buhangu latamu na imeriyehu karito. La amana karenja dangu nakaunggur karito. Ndalalu etiwaanya na ihina panggubul awang. Patapatandang bundabana dangu na mambulu mbada ajar tanama pa ihiku nahu karenja dangu nakapungkur na karito lupang kabidi papahamu ya angu piara ya na ihina bundabana lapanggubul awang napapadikan na ya i Allah. Nali manjak maringo wawana imiri Allah da ia bayanampu hanya na tahu na mambinun jalan tapi buan dabana nama ihina lapanggubul awang. Napapadikan nakapuri la awang da ia baya natana paranding na Allah tapi namarihi pa ihiku lainyutaya nakaunggur na i Allah. Kata pangalannya pamanandanya tapi yara pahamunya buan dabana na ihina namaninya lapanggubul awang napapadikan na imiri. Ang buhango latamu ni miriyehu karito imiri Allah da ia baya nambuhanya na tahu na mambinung jalan tapi buan dabana ihina maninya lapanggubul awang tanumbud inyuta tapalaku ya nggara ya napawuku ni miri mata kata tua ya la ietina kata namu manu ya kata palaku ya laluri hododo. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.